Pozdrav! Drago nam je da ste ponovo odlučili unaprediti svoju galaksiju uma. Ovog puta smo za vas pripremili citate jedne od najbitnijih persona u istoriji. Ova persona je Petar II. Petrović Njegoš, poznat i kao Njegoš. Bio je istaknuti srpski pesnik, filozof i vladar. Rođen je 13. novembra 1813. godine u selu Njeguši, koje se danas nalazi u Crnoj Gori. Njegoš je najpoznatiji po svojim književnim delima i svojoj ulozi vladara Crne Gore. Njegoš je napisao epsku pesmu Gorski vijenac, koja se smatra jednim od najvećih dostignuća srpske književnosti. Ova epska pesma istražuje teme časti, žrtvovanja i borbe za slobodu, postavljene u okviru crnogorske istorije. Pored svojih književnih doprinosa, Njegoš je igrao značajnu političku ulogu kao vladar Crne Gore. Vladao je regionom u burnom periodu, obeleženom sukobima sa Otomanskim carstvom i borbom za crnogorsku nezavisnost. Bez daljeg odugovlačenja, hajde da počnemo. Lepote nema bez lepog, tako i dobro nema bez zla. Kroz smeh se mnoge istine kažu. Čojstvo koje nema prošlosti, nema ni budućnosti. Nema jasnih očiju gde nema jasnog srca. Blagi su duhovi večno mladi. Nemojmo svaljivati greh na dušu svu naciju, zbog onih što zemljom žive tuđom, preduboko zadubili u nju da se zakopaju. Vladanje bez ljubavi jeste nasilje, ljubav bez vlasti jeste nežnost. Čovek vredniji umirati ako zasluži smrt, nego živeti ako ne zasluži život. Nijedno delo, ma kako veliko, ne nadmašuje vrednost zdravlja i dobrog duha. Nikad nije umro narod koji se svojih vođa stidi. Kada nestane ljubavi među ljudima, izdiše sve dobro. Nema dovoljno snage da se pruži svim potrebama. Ljudi koji često daju obećanja nisu uvek spremni da ih ispunjavaju. Nema veće sile od samilosti, ona budi snagu da se pomogne slabima. Čovek nije rođen da traje večno, ali je došao da ostavi neki trag. Veru imaju i zemlja i drveće. Od svega što čovek može izgubiti, duša je najveći gubitak. Nada uvek ostaje poslednja. Svet nikada nije podjednak. Neki donose svetlost, a neki tamu. Najviši mir stvoren je od najveće čistote. Sreća se ne broji, već se meri. Mudar čovek pobeđuje i kad izgubi. Savest je glas Boga u čoveku. S ljubavlju dolazi sve, s mržnjom odlazi sve. Gde nema obaveza, nema ni prava. Zdravlje i dobar san su najbolji darovi. Pravi prijatelj poznaješ tek kad padneš. Šutnja je isto što i pristanak. Pravo pravosuđe je najlepši ukras svake zemlje. Pravda se može osvojiti samo pravednim putem. Sudbina često čeka svoj čas, ali nikad ne zaboravlja. Bolje je šuteti nego govoriti neistinu. Pravičnost nema cenu, ali njen manjak ima visoku cenu. S ljubavlju dolazi sve, s ljubavlju odlazi sve. Veliki ljudi čine velika dela. Sreća nije u posjedovanju, već u deljenju. Ništa ne može nadmašiti snagu volje. Pametan čovek sebično čuva svoje dobro, a mudar deli sa drugima. Nema svaki pravac istine. Veličina nije u tome koliko imamo, već koliko dajemo. Čovekove vrednosti se ne mere bogatstvom, već dobrotom. Svaka laž vodi u još veću laž. Ljubav ne poznaje granice. Tuga se ublažava samo delima dobrote. Duhovno bogatstvo nadmašuje materijalno bogatstvo. To bi bilo to za Petra Petrovića Njegoša. Ukoliko ste nešto poučno naučili,
Preporučujemo vam da se pretplatite na kanal i da nastavite putem koji idete, jer samo najjači umovi opstaju u ovom svetu, a mi se trudimo da vas izvedemo na pravi put. Pozdrav!